ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯣꯖꯅ ꯂꯤꯅꯤ ꯈꯣꯡꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯒꯧꯕꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯏꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯕꯥꯝ ꯇꯔꯥ ꯂꯣꯟꯅꯖꯔꯒ ꯚꯛꯇꯤ ꯀꯠꯆꯔꯤ ꯅꯣꯡꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯪ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯝꯖꯅꯕ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯪ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯗꯅ ꯄꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯕꯁꯨ ꯐꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯗꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯄꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯠꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯄꯥꯊꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯗ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯠꯆꯔꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯖꯔꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗꯦड ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯔꯣꯝꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯣꯟꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯅ ꯏꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯖꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ PDF ꯁꯦ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯏꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯟꯒꯁꯤ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯤꯛꯁꯨ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯨꯡꯁꯟꯅꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯤꯈꯩꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯐꯤꯖꯦ ꯆꯥꯛꯆꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯂꯣꯟꯆꯠꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯦ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯧꯒꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯖ 6-7 10 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯒꯠꯄꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯊꯖꯔꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯊꯖꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯤꯒꯤ ꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ
วาริชิตาบานัตรกนะในนับนะปุณณมักนะครั้งนี้หายไปเลยแต่บันนี้นะไอ้น่ะอิบุงมาชาสิเดดิลงเจระก็มากีกันว่าเชกระไดแต่พวกอีกระไมนะตัวอีผู้หญิงนะกระไดเดเลยนะสิ่งแบบนี้วารอลเชมาเสียมุกตั้งอาหารบะมักตะได้หากมีอามีมาพัมจะทำยาเกให้บีรักปกิมาตุงินะแต่เชียงบะมักที่ดีไอ้น่ะมามังตะปาคิดว่า ไอ้มัวกีปุ๊กนะพัมลำดำอะไรก็ไม่เขาเลยอีเชป้าครับวันนี้อะตัวไอ้เชยุ่มยามันนะปวดทำมงครั้งเดียวบ่หายตาเลยมาดองทันน้ำมาดองทันน้ำเตาเลยไอ้สุอะดูน้ำมันมวยแต่น่ะน้องน้ำมูลงจะบันนี้คุยกันไอ้เขาจะรักเลยแกปุ่นน้ำมันปุ๊อมุกก็สู้หันน่ะคุยเรื่องjadi Hamon promote Maulavi Bazar Jalagi Manungsanba Kamalganj Upajala Adampur Union-gi Hamongkul Sanagaw da Kristagi Lisingamaga Samapan Hundramat Koigi Agaski Tang Mapan Nomajing Mitapoki Apopagi Mingna Hamong Gopal Amasung Apopigi Mingna Hamom Ongbi Lakebati Devi Kawik Hauji Canada gi citizen ama oina loina bi Bempton Devi masanupa parihan hamom amasung pamel hamonga masanupa ngakta ani pui loina na Montreal da lady hamom promote angang oiringe dagi saireng wareng kaya Manipuri amasung Bangladesh iba horaki Bangladesh ki sepong kaya puthok pada hakteng nana saruk yarami Mingoy na palabada ipom mikap thokpa itil bigyan chetna Bangla. Haujing na katha ko ba Bangla gil literary magazine gi editor amasung Manipur Mirror web portal ge editor in chief oidi. Phong kraba lyric sing di wakal gi na chom saireng. Ising masamapan drama nga Manipuri sahitya o Sankirti Sampadana Ising masamapan Maudratare Bangladesh ki akhanaba Manipuri saireng sampadan ising ani tarani thoi asumna ngapigeni egi mathangi Bangladesh ke akhanaba Manipuri saireng sampadan lising ama samapan train thoi aduga lising ama samapan Maudrang ada Manipur saite o Sankit sina lising ama samapan Maudrang nga dagina lising ama samapan Maudra tarit phau haina ibirami Bangladesh ke akhanaba Manipuri wareng sing sampadan na lising ani tratret naken thana lakpada saireng lising ani kulumdoi Bangladesh sa magtelon amasung akhanaba wareng kuyi phongbi dise lising ani kun mga Sonamani Memorial lising ani akhoi ngapigani Sonamani Memorial award lising ani kulumdoi si kusina duna ikai kumna khare sida ibungogi maramda pathoksa ballo sanjaraba matungda nahan aina makhasum jathara ko oina kainoni pajagadori basi ai makhasum jathajarage Bangladesh maitelon tamba hogat pada tangai phadrabani simalo sanjagraba matung hida makham jathara ko oina Bangladesh maitelon gi matangda kanthaningai oiba wafam khara ne yam important oiba tangkaga mani makhasa thajarake Ising jabina ba lay traba lekang lagi lerang oi kiduna masama romdom kangsin kiba pambi oirakpa tai no madi haiduna hading asi oirai ba pibam jida ai bana kabina ai amna pungning wa bani ahan bagi se ai kitang pregap am khatang hanjan jarake tare suba bau pa khraga mathaki hiram singna thawai yaw na honadrabadi Bangladesh sa maitelon Saitra Sanskriti Nomagi Maya Marai Saitarakani Haiduna Nabi Bagaloina Naiba, China Nukiba, Galoina Nawa, Pongo Pirami, Ising Tabina ba, like Rabal Lekol Gilerang,
โอยคิดุนามาชามารวมดมกังชิงคีบปามบีโอยรักปะตายให้ดิชีบอาชีบปามบีดูก็กัมเปียโตวันนี้อาชีกันเลยนั่นนิ่งซิงหลักไปฮิรามอามานะทริปุราดกิลลักปะทริปุราดกิลลักปะโอยาสิงนับปูบีรักปะมารุปโกบะเชโรนเซโยลกิพงบะเชพงดะสูบังกลาเทศตะปังทุกวิคิบะทอรมทุดังกายากิปาวกายาสุดเทงนารีaduga nuai jabaga luina na pen daba ama su phawre nuai su nuai adu pen daba su phawre kai no du dia mai te lon ngang ba mi li sing kun dagi hanthana leiba tripura haidiba tripura da haiba se phong ase sahi ni phu he na lepta na phong ba ngam ni aduga ngamli aduga bangladesh na sayol di la na tha gi oina tha hung gi oi ba se phong ama ta phong ba ngam dana adumak leire asisu aikhoina hotna bawat pa hiramashida budi loksing thada bawat pani hajaningi hari ba se phongsi daka silet banuganj na chingba maitai na tari ba mapham chingda pangthoki ba thorong kaya gi ipau yawba ta natana bangladesh ki saknai ra bi kaya gi punchi wadi larik phongba gi pau phongki ba ade larik singi nai na bawareng kaya su yawrami Bangladesh ki naharol sing na hotna duna internet ki taibangda Yahoo ko ba site ama group sem duna maite lon ngang ba singi phambak oina season na ki ba sairang ba maruk ki matang da sunai na ba wareng amada yawram ba thengnei hai ba nei na wareng si internet ki taibang ama sung khori rol da ND hodamba na sumna palami Dr. ND Hodambana Sumna Palami Handak Yahoo Group ki site ama oina sairangba maruko ba phambak ama thengne lon chaite kala ama sung sanskrit ga mari leinaba leinana khana naina ba phambak ni kona thangda khangbangam lakpadi phambak ase Bangladesh ki thawai yaw bana harol singna sembani haibasini makhoi gi thodang asi yamna thagatningai ni Roman mayekta maiteron iba phambak asina maram oiraga ming challaba marupcha chamri yankhai hen bana lon chaite kala amasung sanskriti gi maram da khanna nei naramba thengnei phambak asigi miyeng chawman bana khorirol gi taibang da khanna ba sangsilak pading am khidre khorirol mi amatta gi photo yawde makhoi gi maram da ipa amatta phangde ahang ba database amasung maitei khorirol migi photo amata yawda ba album oina tawi marup nipuni thoi suba chahi tare suba masing irai kunmanga June 2010 masing lingna Bangladesh ta lejaraba su maitei na harol singi maraktagi ano ba innovative idea amasung creative thinking kaya na lamjing oiduna sigumba thorong kaya pangthok pa se tasengna ai su thaganingai ni haijaningi tobatabu nauna hogalakpagi oiba asoiba awat pa kaya yaujarabasu honaba kanba amadi jangsin ba leptrabadi makhoina khanjari ba panthungpham nong masoidana yogani haibagi thajaba amadi leijari mathaki naina wareng sida palliba serang ba marup haujingna inat Manipuri culture discussion group haiba Yahoo group ki activity amasung noma gi sontharak pagum tawi masi group asibu sembiri ba natraga thopuri ba singna masagi asin bana henman khiba na hotna bawat pa amadi leiriba resourcing bu khomjin ba haitabadagi oramba suyai adubu makhoina maitei longi malemgi anogo wakhalon kaya asu pukhalakibani tungkoina sathaba ngamna bo honnaba amadi changi mapung pha ba phambak ama oibagi masak phajana leiraba su group asina lamakhangda mangki ba haibase Bangladesh ki maitei khaktagi mangjaba natana maitei longi oina su mangjabani malemda wakhalon on ba kaya lak pagum Bangladesh ki maitei singi wakhalon da su on ba kaya lak kani lakigani ano ba wakhalon kaya maitei longi malemda su changlakani anauba wakhalon singbu taramna opaga loinana leiramliba wakhalon busu hekta hunjek piramdana mafam chana thamjimbiba matang chana yokhat pasu mathok tai
มาตั้งชิดาโมเดิร์นิซึมอามาดิโพสต์โมเดิร์นิซึมกิมารัมดาในดามาบัตรมาสิกิอาภาวะเยอรมันกีไอ้บะอามันมหากิโคดอามายาวีจะจูดเกนHeberman giwahay ning bayay. I think that instead of giving up modernity and the East project as a lost cause, we should learn from the mistake of those extravagant programs which have tried to negate modernity. Perhaps the type of reception of art may offer an example which at least indicate the direction of a way out. Modernity versus postmodernity and Jürgen Habermas new German critics na ibiramba hariba khanane na bagi mifam asida lonji seminar asida Tripura dagi lengbirakpa prabandhakar amadi gabesak Oja Wangkem Birmangol na hiramama thangalaki Impala amadi Manipur gi wang mada Maitai sing na ngangnariba wahai singdo Maitai lon hairoidra haiba wahang ama khudam oina mahang na piraki Bengali culture gi sapuna takenda Maitai nupi sing na luhong laba matung da marai bakta sindur nami makutta moy bung khuji sinai aduga Tripura gi Maitai sing gi chanabi oide sindur sijinaraba su ayambana sindur tinba haine sindur namba haide sandan namba haide dana sandan tinba haina sijinai namba masung tinba wahai ani sigi marakta khena balaira basu serana ba miyamna adum sijinari nga semba haidana nga kakpa haina sijinaba sina singba adi lon da khara ka thaira ko dubuni Tripura gi bamu tia Paragana dar laiba Maitai singi manungda wahai wata sijinabada atai mafanga khara khena balai singi wahai bagi mahuta hingsu thageba wahai gi mahuta ke khatpa sina singba wahai kaya panbayai sak loirabara hai bagi mahuta sak mullabra haine wahai wata sijinabada kangbu wahai yamna toina sijinaba thengne Kudamoy na makada piri sing kangbudo yang kokta kaptok lo sing kangbudo haba sing kangbudo di sing mayamdo kaptok lo pi kangbudo nung sada lo sillo asina singba ai di londo sum miga tinna bade khara lokthok loksin taw badu da londo mataw mo oina ai bana khoi critics na admaina example pi bani Ado akoi Manipur dasu adum masa gi dialect se adum khenna badi adum lei akoi na like tamba matam tamasi research work oina akoi da adum tawali aduna moirang da karingang nei aduga andro da karingang nei adu sum khara de adum khenna balai sumai tawdana sisu kaisu ka hena kaino oina akoi gi lon da gi thaithoki badi natte nai aina mot pijari Sak loirabra hai bagi mahuta sak mullabra haine ai di loirabra su mullabra su munna khaluraga di mullabra di akoi sabaya badu ni loirabra su mullaga sabaya badu ni wahai wata sijina bada kangbu wahai yamna toina sijina ba thengnai khudam oina makhada pijari seng kangbu do yang kokta khaptok lo seng kangbu di seng mayam du ni adu akoi na seng khaido khapto kai na hai base Aduga pi kangbu do nungsada loksillo nungsada gi loksillo asmain tawdana sieng mayam natraga pi mayam sakta pa kangbu wahai sinar pada purulel phomda wahai pareng sagat pagi hawa ama uba phangi Tripura da Manipur gi lon saktam wangkem Birmangol seminar da pathoki ba ai bache asigi wahang se Bangladesh ta sulaita banate khanada banate Bangladesh ta sumaitelon ngangakpa matamda mafam matamgi oiba tongan ba wahai wata sijina ba thengnei khudamoy na harabada sile tangangna riba maitelon ga Bangladesh ki mafam atai dangangna riba lon ga sumanade toiguma sung Imphal mayol dangangna riba lola do kakching natraga
khunggang amada ngangnariba lon aduga tongamba amadi asum leigani maitai lon da su mafam gi oiba khonthok wahai wata local dialect leitabadi nate adumak oidana su hakik phawbada ayambana larik oina irakpada natraga miyam gi mamangda ngangba taragadi yamna khangnariba mayamna khangnariba londo adu ngangnarei inarei adubu kangbu amana madudi standard oina launare haiduna standard language haina mingthon biri bangla telti bangla natraga mana bhasha hairaga khangnei adugumba standard oiba language mana bhasha da idrabasu yai mifam mitin phamda ngangdrabasu yai mafam gi dialect ngangba ibasu kaide haina khanba misu asumak leitabba nate ingraji londa su marai kanna yena khari asumna bangla da su handak nauna kanna yer khanna rei mathang da maitai londa su masigi shahum khara phange hogalakpada ngairi mafam gi oiba ngangna balon kana nasu thingba ngamoy matam gi oiba onba amadi asumla kani tawatabu ai balon ama oina sijina bagi wang mada karamba mawongda karamba wahai watana miyamna sijinnarkani haibadudi aiba papasingi makha poli maitai londa su makhal mathengi changeng tawbada karimata kaiba leite papasingi apambadu tungkoina asumak lehogani Bangladesh ta sijinnariba maitai lon karamba mawongda hongbo porakani haibase lon na sibu sijinnariba miyamgi makha poli maru oibadi lamda masida maitai lon paaba ibagi masing nongmagi hengat hanbaduni akoigi pandamche matang sida France ki maming leraba philosopher Najin Francois Lyotard ki wahai amatang panjaningi the social subject itself seems to dissolve in the dissemination of language games. The social bond of the bond is linguistic, but it is not woven with a single thread. It is the fabric formed by the intersection of at least two and the reality of indeterminate number of language game obeying different rules. The postmodern condition, Jean Francois Lyotard na 1984 Bangladesh da leiba maitai mahedoi singna thengnari ba lon ge awaba dusu aikoina khangdabadi nate angang oringe da bangla gi lairik pa ba matamda khangdana asum haiduna reading pa duna sakhi nungi oiba hiram khangba ngamdana lehowi amarom da maitai lon pa ba matamda bangla mayeng na ijarbasu bangla gi khonthokta parubana paba ngamdaba amadi hainadaba poktuna asumak maitai lon gi lairik pa ba haitana maitai masa lairik heba kayana sumpunsi lenki tungda bangla lon gi mamutana khanglaklabasu maitai lon di thadokkhre lairik heba bangla ingraji pa bangamba ayambana masagi mama lon iba pa bangamdaba sidi tabada khanbada yamna ikai ningai ni bangla da lairik heba punamak khajitang honaragadi khonthok mana dabagi pa ba ibagi lairiba panba sidi adum nang khai ba yari bani makhoi punamak to masana masabu hanthana yengjabani haijaningi aduga nauna hogalagli ba maitai mehek tambagi school na singba thoramdi hogalak patangairi Bangladesh ta hojig naina matang chadri matam khara lei kharaga ding ngai khisi aroi bada Manipur gi mapanda leiba maitai singna mamalon kauthokta ba naina ba phibam do ningking birakki bada ta toyam tampha debina toyam tampha debina pathokpa seminar ai bacche da pankhiba wahai singjo tamjaraga warenga siloi senjari mama lepak na taba atopa mafam da lekhraba sing jat manadaba mafam da mayum makhai pankraba sing na sutangai phadana mama lon bu suksoi soidana sijina ba leploi dabani yam chongkraba wafam ni hingmin nariba singna ngang bagi tanja iphangmak phangdrabasu phangnaba sinba na kanagani madu phawba phangdragana
नुमित खुदिंगी यामद्रबदा चे अमा अनीदी ममालोंगी दमक खंदुना इबा लेप्तबा फै हाइदी अखोइ सि मांगदनबगिनिको अइबना हाबिरिसे मसिगी मतांगदा लारिक मयेक चत्तबा मिसिंगी वाफम लागलगना हौजिकी लारिक मयेक चत्त्रबसु मोबाइल फोन दि लोइना तौबा हैनै तौबा हैत्रबसु पाइबदि हैनै मोबाइल फोन गी मतेंगना ममारोल ngangliba mioisingna loan asi ngangnabagi tanja lawduna सिल्लबसु चिन्ना नोमगी मनुंगदा सुमनतगी मिकुम मंगा तरादंग सुंसोय सोयदना ममालोनगी दमक कायथोकपीदुना ममालोनबु मसादगी मांखिदनबा अमदि ममालोन ngang मीगी मसिंग हंथखिदनबा मैतै लोनना ममालोन ओइबा अदुबु ममा लेबाक्तदि लैत्रबा नुंसीजरबा इसिननाव खुदिंगमक्ता तवीबा कानगनी हाइबा वाफमसि थमजरी अखोगी लोनसे मांगदनबगिदमक हाइबिरिनी असिदसु नतना ममालोनगी ओइबा लारिक कया पाबा सिनेमा ड्रामा लीला कुमै हराउना सिंबगी ओइबा केसे सिंगयेंगदुना ममालोनबु मसादगी लापथोखिदनबा होनबसु फै हारिबा वाफमसिगी मतांगददी खुदोंग चाबसिंग असि फंगबदा वाना थोकदबा मफमसिंग मियोइसिंगदा लोन असिबु चाखनबा होनरिबा मियोइसिंग लनाय लुप अमसुंग लेंगाक लोइसिंगी माइकेदगी मतेंग पांगफम थुई अदि अखोइ लोनसि चाखके हारबदी पवार पाइबिरिबा अदै इना करा खुलिबा पैसागी लमदा वाता पादबा मयामसिनसु खजिकंग खंथबिरगा करमाइन चाखकदगे हाबसे अखोइ खुदिंगमकना कनो तोफम थोको मथौनी सिनी मणिपुरी लोन चाखत हन्नबगी थौरांगदा डॉक्टर टोजाम तंफा देवी अईबी असिना वारोइसिन ओइना हाइखिबा इसम समना हारबदा लोन असे चाखतनबो होनबदा लोन सिबु ममा लोन ओइना ngangliba naha ahal nupi nupa haiba haitaba khudingi thौदांग लै हाइबसिनि हाइबदे अखोइ खुदिंगमकी रेस्पोंसिबल से अखोइ सि हिंगे हारगदी लोन सि हिंहंगे हारगदी लोन सि ngang तारे अदुगा अखोइना अखोइ कल्चर नाट दुगा समाज अमदि संस्कृति पुनमक्से संस्कृति सिना अखोइ चना लोन चसिनि अदो अखोइ ngasi देव कर्मदा अखोइ चटलिबा सेटलिबा चारिबा कैदौरिबा पुनमक्से मांगहनदना थंबीबा अदुगा लोन सिबुसु फजना अखोइ मिक्स लैंग्वेज ओइबा ओइना बुदि खरा बुदि मिक्स तौदबा याद्रे अदोरगसु मिक्स लैंग्वेज ओइना चखिदबा अखोइगी तोंगानबा अखोइ व्यवहार आचरण आदि कोनुंगदा सिजिनबा वांगांग संगा असि याम खाइदोकना लैरमी निंगथौना कौरगना करमाइना खुमनी अदगी प्रजाना खुमबना करमाइना खुमनी हाइबना सिंगबा थक्सी खासीजे मचा खाइना खाइना अखोइगी अहनसिंगना थंबिरंबा लै अदुना ngасina थक्सी खासीजे खितंग चाखतपगी मतुंगिना मांगबा हाइसिरा अखोइगी थौगलोन व्यवहार सि कया लेरक्तबदगी मीगा सिनुसिनदबसु अदुम हेलकप्रा हाइना खंजै अदुना इपा इपुसिंगना थंबिरंबसिंगसे लोइनबक मोगिदा चटलु हाइबदी नत्रगसु हिंगनबा मदि तंगाय फदना लै हाइबसे अपाबी आई साप मकी मोड ओइना सुमियामी मफमदा थमजगे वाफम असे बांग्लादेश लेबा अखोइना कौथोक्तबा फगनी हाइदना इबसिना हाइरमी बांग्लादेश लेबा ngaksu nate मणिपुर लेबसु ngasi अखोइगी लोन सिना चटनरी सि मणिपुर मनुंगसिदा मुस्लिम हाइरोको अखोइ इमा इसा ngakतनी मैतै मुस्लिम हाइसे मैतैगी इमाना पोकपा ngakतनी अखोइ इसा इसिनि नाव ngakतनी अदो मोय मैतै रोन ngangi ट्राइबल लेबा मयामसे ट्राइबल हाइसे अखोइगा तोंगानबा अमता नते अखोइसु ट्राइब नि ट्राइब मसेनसिसुने अखोइ मैतै लोनना दुम पाउ फाउनेबा हुजिसु अदुम येंगबियु यूट्यूब ता कैदौबदा मयामना थागलैबा खन्नबगिबु ओइरो चैनबगिबु ओइरो मोइगी मरोनदुदा अमता लौनदेबा अखोइगी लोनसि लौनरिसे अखोइ लोनसे असुकी मतिक फाउना लोन ओइबसे मसि मांगहनदबा फै अदुबु व्यवहार आचरणसिदि खितंग यावना चटपना फबराना खंजै हुजिकति अचौ मचासे वांगांगना बसिदा सावबना हेमंतोइरा कैनो खंगदे अखोइ पोलाइटकी वारिसे नोंलुकपसे सि कया लेनदबा अदो असावबना हेनगिबगिरा अदुदि खंजदरे अदु ताबददि निंथौ पालिङै मतमदा निंथौ अमना कौबा मतमदा प्रजा अमना करमाइन खुंबा अदगी मागी नुपीगी बाटोन भावबदा
ningthau gi tawa batron ga rani gi tawa batron ga mana rampon te ba khoi culture se adi ningthau gi dana kwa mapum manga hape adu tanga ahum ya lani govinda gi dana tanga asuk ya kani haiba ma tongan ba magi pham thak adu gi discipline se ya phajana chatlamba maitra bak se ningthau pan da ba laipak ama oirak padagi di ngasidi namadu thoidongna yaudrba male madu yauroktabadagidi miga se nuksina basi loina iwat wana re haina ai thamjage punamakpu khoiramjari ngasidi ai hak sida tension laga mathangi da susathagini masi yamna ingonde mayam de interest yam leigani na khali maramdi huji maitei na mayam sina yam hainariba jat bijat kaina haise ke sumung nate mamana akoina pokpa icha se akoina tambibagi matik moisu haigadoineba adu akoina tambidragadi hairoidorimni adu ragadi generation amada haitabado generation amada ri sukhang khangoidoineba aduna mai magi direct lay adum akoi seisida su kakingda ngangna balon moirangda ngangna balon adagi imphal da ngangna balon adu amaga amata akoina sakhali haiba suna nataba he haidokibada amana ngangiba lonche amane khangibada adu dum he sizinaba adagi dale kashi la ine na so chumaina ai thamjage punama po ha khoiramjari Akoina ngasi amuk imana second episode oina haibatare Bangladesh da Maitai-lon amasung akhanaba wareng hamom promote na ibala rekasi feature tawbibagi damakta phagachari akoi author na akoi miyam da akoi Maitai-lon Manipuri se akoi mapanda leiragasu kaudana akoina at least 5-10 minutes pirakanda magi language to the paba adagi adumaina akoi idea pibiri magi larikasi ambukasu pukacharake soidana yankatpiyu aduga order tawbiyu aduga akoi miyam in the ways we can akoina ngamba mawongda akoigi Manipuri Maitai-lon language se adum kaudana ba miron matang generations after generations lainana bagitamakta author na akoida ningsing biri se sumain tawdana akoi taminasi ena haijege author gidamakta love and like thabirau dagi yengbiri Tampha Devi break ama oina lawjaboina ai comment kitang takhatjarake aduga mathangi session da koina English ki session se amuk lakhatjage yam nungsi Tampha Devi si adum akoigi show si live da adum yengbi basi adum ui thank you so much kurumjari kognonjari haina ibirai nesi yengbiri Nirmala RK Nesi se aina message sama thaja ki bani ado number du la labra khangde amtang ai pau phongna ningi watching from Kontha Ahalup Imphal East and Haibirei Rachel Abuna live session si kayam toina tawdoino yaraga dikhara toina tawbiyu hangningba question ham lay na Haibirei Rachel adum question adum hangbirau aduga khoina ima na tawbakanda khoi adum madu address tawjage akoigi live si huji ki oina di Manipuri literature si once in a week akoina Saturday aigina ayuk aduga ima gina India time Manipur time dana nungdang da amanya tawjabani thagachari akoigi show bu yengbi bagidamakta Arif Aribam yengbiri good evening mama and cheche and haibirai Arif si ay ngasi sige show si loiraga ay phone tawrage Vedanta Aribam Pukrambam Ramesh Ajit Lukram Jaya Binapani Lakshmi Bebe Chanbi Nilima Bijen Vidyapati Rakesh Moirangthem Nganthoi Chinglen Salam Chanu Rajkumar Ri Shini Mohindro Thoi Thoi Orthelo
ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯖꯒꯦ So today the book I am picking up is The Cultural History of Early Manipur. The author is Dr. N. Pramodini Devi. So this book was published in 2011 by Times Publishing House, Kapching, Manipur. And it's dedicated to late Naurem Amuyayma Singh, Pandit Achauwa Sanakono Sigibuk. So it is dedicated to this. So there are a lot of interesting topic which has been covered in this book. It includes evolution of Meitei society, Meitei polity, religious belief of early Meiteis, economy, aspect of early culture, art and architecture, conclusion, bibliography. So the content, if you are looking for historical overview, I thought this is a very good book. And I want to share a little bit about the deities. So this comes under the chapter of religious belief of early Meiteis. So I'm going to pick up the section deities on page number 136. Meiteis were worshipper of numerous deities which can be classified into many categories. Atinko Guru Sidabas, who symbolize the creator or supreme being. Deities of 7 yaks. Ancestral deities of several lineage. The cult of Sanamahi and Pakhangba, who were recognized as the cult of the state. Household deities, that is, Sanamahi, Laimarel Sidabi, and Punga Lairu. Watchers of directions, that is, Kaubru, Thangjing, Marjing, and Wangbren. Kaubru and Thangjing were associated with their abodes, that is, Kaubru Hills and Thangjing Hill. They were worshipped to ward off the calamities created by evil spirits. The concept of mother goddess reflected in the worship and belief of many goddesses like Laimaren Sidabi, Panthoibi, Imoinu Ahongbi, Paoibi, Yumjao Lairenbi, Konthojam Lairenbi, 7 Lainuras, 7 goddess of Yak, that is Laibak Biyarel of Ningthoja, Laibi Ahumnu of Angom, Thangoibi of Luang, Mangoibi of Kuman, Chitnu Laima of Moirang, Therai Langbam Chanu of Khabanganba, and Laipu Bi Laimaren prevail in the religious belief of Manipur. Sakok Lamlen refers to that the worship of Laimarel Sidabi was started since the reign of Khagemba. Citing upon the text Panthoibi Khongun, the reign of Khongtekcha marked the practice of Panthoibi worship.
The editor of the text, M. Chandra Singh, opined that it was compiled in the 8th century, the reign of Kongtekcha. Lamarel CW symbolized Earth Mother Goddess. The concept of Hoibi, goddess of rice, and Imoinu, goddess of wealth, were developed as the socio-economic activities were functioned on the basis of full-fledged agrarian structure. The growth and development of private ownership created conflicts for land and properties. Hence, rites and rituals for such properties were performed by many communities. This concept of mother goddess prevailed in the Semitic, Hellenic, and Teutonic societies. The concept of Yumjau Lairembi and Konthoujam Lairembi was an ideological movement against the evils of social exclusions. The text, Nautinkon Pambalkaba, writes down that King Nautinkon reserved the abode of his first wife, Langmai Chanu Pitanga, who committed suicide at the foothill of Nongmai. As she was promoted to the rank of goddess, people worship her as Yumjau Lairembi. She felt that she was socially excluded by the Meitei as Kuman Chanu Kairung Khanbi became Meitei Laima, queen. Probably the king showed his regard to Pitanga only for eradicating such social stigmas. Chinfurol Konthosu of Haurok Kontho became the wife of Soraren, who was superior to her. Later on, Soraren divorced her on the charge of interdining meats and rice beer with her kin relative at her parents' house, so she committed suicide. Such caste and class-bind social system had aroused the sentiment of her people who untimely placed her to the grade of goddess. People believed that their fate lies on the mercy of their ancestors who possess divine power. Ancestor worship was the most important feature of Meitei belief. According to Sakok Lamlen, the ancestor worship was started during the reign of Naupangba. Amongst the ritual practice to ward off evil spirit like Helois, witches, Hinchabis, vampires, Saroi Ngaroi, evil spirit, was the practice of Lamta Saroi Khangba on the first Saturday of lunar month Lamta. It was believed that the Saroi Ngaroi dominated outside area whose aim were the killing of those who were out of the house in the night. Hence, going outside in the night was strictly prohibited. The rites of Apokpa Kurumba, rites of ancestral deities, were held in the lunar month of Kalen, May, Langban, September, and Poinu, December. It was mainly for the growth of population, wealth, and longer life. In addition to the scheduled time when misfortune came to the lineage of family, this ritual function was performed. Maiba, who plays Penna, Maibi, and Pibaren, took initiative role in such seasonal rites. On the day of this rite, offering with grand feasts were made to the deity. The process of Saren Chanba, sacrifice of animal, and Lai Ikauba were important items. The Chaning Chapam, offering of rice with banana to the ancestral god, was for peace and security. The Chaning Chapam was taken by the Pibaren alone. Women were strictly prohibited to take this. It denotes the male domination of a patriarchal society. The cooking of the meal in a special pot was restricted to the Pibaren. The meal of rice and pork were offered to the deities. Then the Maiba gave prophecies. And this process was known as Maibi Laimang Pamba. A feast was given to the clan members. Even if the exact date of its origin was in obscurity, sources
give reference of its practice in some earlier period. Nauthinkon, Pambal, Kaaba mention of the ritualistic function of ancestral deities performed by the Queen Mother of Nauthinkon at her mapam, parental house, in the coronation ceremony of Nauthinkon. Lai Chaklon Katpa was also a part of ancestor worship which was held with offering to Umang Lai for peace and prosperity of the whole community. It was held at Laibung, the abode of the deity. Another form was Punga Pokpa or Poklen Pokpa Kurumba. Saroj Nalini Parate remarks that the ancestral deities were the deceased male of the previous three generations, father, grandfather, great-grandfather. The norms and pattern of this rite were classified into many categories. Seasonal rites with offering were made to the household deities and ancestors. Occasionally in the marriage and death ritual, the worship of ancestors was practiced. When sign of misfortune came in a family, such ritual was performed. An earthen pot, 9 rice, a coin, puff rice, 9 seeds of sesame, a lamb, betel leaf with nuts, 9 flower and 9 buds of tingtho were the essential article of the rites. All these were buried in Punga Lairu so that the ancestor came to eat the offering in the last day of the month. A cloth, banana, sareng, that is a fish, vegetables were also offered. The Piba prepared the meal. The Amaiba held this rite. It was believed that the stem of the rice determined the steam. The steam of the rice determined the fate of the family. First of all, the meal was offered to the Saroi Ngarois to free from harmfulness and unwanted situation. 4 meals were arranged for 3 ancestors and their protector. Except the Piba and the Maiba, others were forbade to join it. It was believed that when the light was off, the ancestor came and took their meal. As the light was lit up, the remaining meal were taken by the family members. Such rites and rituals made platforms for social gathering and promote moral values and kinship system. Primitive people had believed in the incarnation of the immortal soul of the deceased ancestor into snake, birds, and animal. This concept of ancestor worship was found in Greece, Australia, Polynesia, South and West Africa, China, and Japan. Inanimate things like trees, stone, water were phenomena possessed with supernatural power. Tools means of production were important object of worship in the agrarian society. At Andro, there was a site which was evidence the prevalence of stone cult. Tyren, Sidrella, Tuna, and Langthray plants were inseparable objects from all rites and rituals. Worship of tree was quite familiar with the Meiteis. Hizing Hirao contained the episode of rites held on the eve of cutting the tree. This tree cult prevailed since very early period. According to the text, Nauthinkon Pambal Kaaba, Nauthinkon and his colleague who were sent by Luang chief to cut down a tree from Pamang village performed the ritualistic function before cutting down the tree. Totemism was also one of the aspects of the religious belief of early Meiteis. Such belief reflected in many sources, including myth. One myth which formulated the basis of clan evolution runs as
guru in disguise of a dead bull floated down the river to test the knowledge of Sentrang and Kuptrang. Sentrang, who knows the real identity, was entitled the name Pakhangba, and the dead bull was cut into 7 pieces, which became the 7 yaks. According to this myth, the yaks were supposed to be the offspring of the guru in despite of a dead bull. Pakhangba himself was worshipped in the form of Pafal, snake. Hence, snake were believed to be possessed with divine power. Namungba, taboo, was an important part of the religious belief. Many animate and inanimate objects were forbidden as those with taboos. For example, reed was under taboo for Ningthauja clan, while buffalo was that of Moirang. Many herbs and plants were also under taboo of different lineage. Convention and social system were formulated and functions under the forbidden rule of taboo. Magic was composite part of the early faith and practices. The Maiba and Maibi, with their magic religious power, held a high position in the society, and all socio-economic religion ceremonies could not be performed without them. They were forbidden the use of certain food and sexual indulgence. Khambathubi Sairang gives the reference of magic power used by Kabui Salang Maiba to bring the soul of Khamba. Dream was considered to be the prophecy of an incident. The copper talisman with the black thread could protect the evil spirit. King Loyumba invaded Sekta for the magical wooden stool. Some scholars opine that the Meiteis used tantras in early period. According to N. Khelchandra, Augri was one of the tantric hymn, and it was introduced by Khaba Sektrongba, who ruled at Kangla prior to Nongda Laiden Pakhangba. M. Kirti also observed that Augri was the ancient text of Tantra. The whole context of Numitkapa was a hymn chanted in the Chup Saba. Thonglen and Kabui Salang Maiba, important characters, Khamba Thoibi story, used their magical power in critical moment. When Khamba went to capture tiger, Thonglen sang Augri. It is remarked that the Moirang ruler associated with the story was contemporary of Meitei king Thangbi Lanthaba. This was way back in 1302, 1324 AD. Still, such magic power cannot be called tantricism. Immense number of festivals which were mostly ceremonized with rites and ritual depicted the vivid picture of the culture of Manipur. So this is a brief about the deities. So please do look up this book, The Cultural History of Early Manipur, written by Dr. M. Pramodini Devi, to learn more about it. Imamu Katsarake Imada question si Yam Hanabalere Masigi Matanga Queen again Tadaba. Aduna Imana Sidaisa Queen English study Masi Pare Quigi Manipur that time at the gift and deities like Sikari Kari can I say lately they carry the belief that we guys Masi Sida the direction the watchers akoy bu yengbi bahay sa ima masida ko bru thanjing marging wangbren aina irise masigi mana kitang supplement tawi akoy kanon de layam lagi de pakni na akoy Manipur se akoy Quran da yauri ba mayam se mana thangjing marjing na kon ba ade thangjing lom da leban na thangjing na kon ba aduna saigi tantric se akoy tantric tana hingak pani haijaba tare aigi matamdo I am now 76 years ni masida aina khanjarakpada akoy some family doctor sik thajayeba aduga samagi manungda ko 10% yauna doctor thajade
doctor na laying a DC na niya doctor sa suko ko kung naramdeba aduga moy di layong na raga na ba mi di doctor na laying ba si ha ba siya pagi kano si da belief si da lay me ba ano dieting as hay gi ba mayam do adu ren adagi adu taw ne adu layong na bani na akoy kasi jogini puja na ai ngon da yam kat pa moyang them bu boy na malay ba Chengao ko siya doon ko adu ne moy ne puja taw do phatta brai phai ba tum ade aduna moy kan tantric he asu mati yam hingam me ba adu akoina thaina gi adi ba kai no da su cinema gumba kai gumba da yeng ba da su akoi chaphalak pa siga chaphatta ba siga ani ai kari film no ai kaw re English ni English ti aduga amana kaino se doctor se sung changhan da ba aduga mi sina sum sirak pa kaino na lai ong na bani aduni adani semjan nabi adu tawgi se adu lei ta brai de adu lei ba adu mai basina kaya mo yam na khangge hai bu ne mana sola kanda mana lain tho khoiram kanda number 1 da akoi lai si khoiram ba de lain tho hana khoiram me ba aduga naariba mido adu saban thadoi ne bako aduga la ton mamangon ba kayo wa mo yi amalay aduna yerum adagi kano lapoi lapang chang thopai sima dum akoi gi like khoram baster dum yawre yerum sisu aduga yerum na mai gi naariba mi ki masada ga nanda bira kanda yerum sina nang ku ro khot kro hai na mai tau raga ai mai bana lai khoram ba se ai yam bai hat tau ga leba and he lining thoi bungo kaino ai yam pha bani ne se lai ra tha thau ba khong ba la lum ba yana kha pau da ba sai ling ko li ba ka hai ba ko mai bana ai mun na ta hori ne khoi ma gi ga lai khoram ba se aduga moina lai se mangonda gi phatta ba lai se sakki ba matam da mi am ta ying ba ya di angang na mai bana luk mai da hapaga nate luk mai nate yang kuk da hapaga puthora ga di noi mung sango ko moi mung du lai khoram sa khoi angang moi da du yam hai le ajuna adumai tau da na moina lain thok khoram ba gi chimpha sima di lain thok khoram man dan na ne ai phai ba aduna le ra kha thawa khong ba la lum ba yana kha pau da ba sai jing ko li ba hai se lain thok se numit ki kanu ne ba tarak pa mafam da lain thau lat pa ne ba sandong da aduga atumai tau da na numit ki sakti amane ba lain thau na oi ri se aduni magi wari tongan ba lai gi matam gi wari mi gi matam gi ko matam da so atum as kaino adugi le tu di sal lu no chen kup sai ba ni adu tau ba ni kai si aki ba wari si akoi si tari e ba ko adu ai di yeng draga di am ning ba moi hai si bu chum ya la ka mai tau ya no kai se yeng ning ba do ai hing da thok pa na ta ba adu mai tau ko se lai khoiram ba si da lai gi yang ko pu thok ma tam du da di akoi ma hoi nai am sai da na koi si thong no ja la tham ba ga yaw e ba lai do phatta ba do pu tho ga ma pan da thok te ne ba mai ben na tau ba mai philosophy se aduna aduni tawra mi che aduna hujik ti madu mai ba si thi ba khang dre ba ai di matam du da aina sum khan ba da ritual si protection gi ritual se yam tawram brain khalle du ko hujik sina mu madu mangtharak pa adu kai sunate ai di angang siang ki ba se akoi gi tamna bai se kamai tamna bai si lai tab rai su lai ba tamna bai si lai ba kamai na lai yen hai ba scientifically am na de so era kan sida tamna ri se yuma ma se am tamna re da na ko mana mai ba si yeng kan da mai ba sin su ma gi ma mi si da uye ba ko karigumba mi amane yam singam nangam da na si gi ba ma pham se magi go se tho e ba scientifically haragana magi go se ina natural death di ghost tho pa se ka apona ta de matam du da nongmen ka pa ga hatok pa mi se hingi ba mi se adoi di mai go se no ai tan na ko ma thok pa matam na tan na thok kre na adoi di mai go se ma tho ga lai ne ba aduna thaina khoi gi kajin sing na moi medical ta mi ngai matam da
nongai matam sida ne khongji se siraga ne nupi ama sum chatpa dong na tawi haiba ai gi gan no ri ko a kalikata aduga moi gi wat yang ka takna re ba ko moi si thoi yi ngui kana nom la e na aduga ka terem da ba aduga di waden daga takna da na moi se tum bangam dre ba khongji ka se phajana siraga ne ai akhoi imagination da film gi mi dong na ka he won ba adu mi du di lerem da ba adu ka mai tauge moi gi tantric mi se akhoi manipur da na te ba loi na bak lei ba ko adu moi na yeng ba matam da nupi amma ne suicide tau satri ama mama ngai da suicide tau ga si gi ba si da ne ma sa si di body di thamba ya dam ne na pu he da na mai soul do adu na ne go se o la ga dum le ho ba adu tam na bai se adu mai na so adu tam nei ba aduna kano laiti ka haina haiba ka dia roi masidi ai isa sisu yeng baga thuurabani koka lawi kai nong te yenge na ai gi su masiki tabam su le ba ngonda ado khoi le kai gi nupa ma busa nai chane na hai no mai na ai sa halakta bagi a bau soro bau ka se li jan no ne no nge bau da la halakri si boi na yeng kan da ena asma sida khoi le kai gi mi mana busa nai busidi mi sila ga ne sum nemjangi ba songwang khat ba ama tawi kan lei brain ne yenge ba lei ram de mi tu di mai chu nga le mai su mam de aduman taw da na bhut pret kari kara sidi lei ta badi na te yam na lei ram ba jani adu hoji ke mi sina hi hemalak ta na ne bhut pret se lei bangam dre ka haine ba ko aduni da na lai tin gi matam hai ba ma adagi mi na nga makpa matam adu mi sina phanarak ta ba kai dau ba hatok pa kai dau ba mayam che masilem nam tang mangoi makhoi gi kai no che mai ta ba atma du no on ba go su na ne mi che ola ka doi ne ba adu na mi gi mang na ba tau phatte kai na ahalaman jing ki na khoi gi ken tau le che adu ni da adu mai ya ge adagi akhoi gi ritual sida ngasai gi hari se dum ancestor the belief yam tawi aduga ritual se tawba kanda evil spirits haise mana masida evil spirits sida mana ahum khaido yeba heloi sina witches hai injabi sina vampire ne hai saroi ngaroi sina evil spirit ado si imana ahum se sigi kari hai tare difference masida tang takpi baya gadra heloi injabi saroi ngaroi ahum se heloi ong na bai sti akhoi gi matam da heloi ong na badagi heloi se na heloi atombi sama cha phaje hai ma se ado magi wakhanda ai adugi oja na ngonda di yam lun taw ki beni ma se nongai matung pung ani ka tar pasida isi lai khar pae ba hingda adai du da pung jan tawraga ne chat le ba ai di akhoi gi hujiki oja se ma se yam na ma fishery gi thabak achau ba tawba adai ma di office kumak bagi iruja ba se saisida moina hari se nangna urik lukun na dagi kadikara akoina imai pa na piba la jangna na ba pot kumba jandra kumba sibiri se masi helok thopa da moina hetan nammi haiba adai ma se wari oina tawjege ko mayamna sumsu khara adum tabi ba ka chu yawram gani ma se iruja ba sat pasi heloi nupi ama khwai ge tombin pi se masak phajaba se heta mana phajaba pa me dana mai masak se dum oi bangamba aduda mana mai pukri si da iruja ba si da uri lukun se loina yang khalaga thamame ko adai ma keno moi sri thak to kumaga iruja ba si ka karak pa matam si da heloi nupi se magi life si da yum yam phajaba ma chage haidana mioi bana khanai dana ko adai da mana yum heloi nupi sina puraga nanga ga luhong doi ni kana chapasna ma se kadai do thanamge bu mai imungi mina di iruja ba chakra halaktre pukri ga se nei ra thigal amni ko leitre adai urik lukun yala leira me adagi phi chu hongdok tre mai achot paduga adum heloi siga chakra ba ma se adai pungani ga tar pasna moi bung khonge ba idle adai matan bun lai pa bani na ai adum dai ko kai da moi bung khong se mi lain chela mane dum hai matam dura hoyi kita hidre ko lain che maka sita dre aduga kano tawe pung jan akhoi gi mi si ba da pung han ge ri se masiki ba heloina
aduna moina ne hundo maga chakheba punghan mo kon cha aduna lekai gi ahan chingchina ne adudi punghan du puthoro mi sibida pubaduni ko haise tongana thameba khogi mafam amda adu puthoga moibung su khonge undang du da mo si challe ko mi ka am chapano khoi adu ga di yeng ponte da ti dana makon du dan ta bai wani khoi sorong pan le banina adu ga di nonga la ga di kai dore ma si kai le ram ge bu ne kai no da khamlang bai na khoi bungo yam lu ba khoi bu kon bi ri ba khoi kwa kai ten kwa mai khoi bi da khamlang ba je check pa le du ki na kan si le adai du da ma se pak thara ga ne yang ki na mi he u ba da ma se yang ki dui ne ba ma di heloi du na nam gram ne ba aduga heloi sina di thado a chakre ba ma se adu matam du da ma gi khujin je mana tai bang si da ma gi hayeng aina yum che cha du ba wai khujin che chuka ka oi na kha ba do adu gi khujin do yawram de hai ba adai da ma se yang kuin na gyan ta de ko mi ga wadi cha ba ya de mi mari mangani hena wi mu ka ding ma gi yum da mi mu chang han de aina ya mun na khanguri sina moigi nupi siki manau nupi mayam khara apikba londa aiga tineba tinabanina moigi matai do sumaina chien gre kho khre ha ba sida kho ji purung chatlaga aingon da sam dun to banina ne ting ge masak to na masak eng halatre aduga di ma mi maron che dum puja se to ra lai se ta thoga magi kano langthrei ko langthrei de kano ke hai sai gi ama hai gi ba do tairen pung phai mayam sina ne mai ba sina mantra sola ga mai masa si da lei ba annam aha hai tare ko annam aha sura ga ne ma se adu mandrang sura lei ba adu sum lok thok khra kan da di kon hang da tham ki matung da di ma se office ka kare e ba adu ma se ta seng na di lai na heloi na chien ba ne adu ne heloi kau re ko adagi ama hagi ba du kari no heloi na taba Hinjabi adagi ama naroi Saroi ngaroi ko hinjabi sina mu kai doge bu mi se hinjabi jang bai na ma lei ba ado akoi madu changa de akoi ma na kari hai nang moi mong du gi mi tin na ram ni na ne ado mi de am hai na ba ni ado ma he u ba ga khu bai yo hai ko khu si bai la ka na ma sangam da ba ado moi se ja la ma ne ba ma na chang ge na chang ban na te ba ma na saning ba pot ama khak ne ma hujiki mi du de changa dui ne ba changa kan da mi si da ki tai den na pung phai na kala hang dui ne ba hang kan da na kai chaninge na ma chaning ba do ma na nga kra chaninge ha na nga kra le ru do ba adagi ma na adu chaninge ha da na adu le ra ga pi ja ra ga ma na ma buk ning du na hek pen khai cha ja ra kan da ne ma se ma na cha ba ge arim ba do adu su mai ba sin na kai no to we ba kai no da kari hari lepak to phum jalle ba aduga mi amatan na saba ya de ba uji ki chabi changa ba mi dunna ne mana saningi har pasi chari ba poche le maga ne adu manau pi jo mayam pi jo chi ya tere ba adu ga di ma se kan no tawre uji ki poto mana saba ngai chari na adu ngam da ba poto kan no da lepak to phum jalle ba la ron tare na ko paga phum ban ko moi tan tik na tawrami se adu hincha bi jang ba ke mi du gi masata sanga ga mi du na mu mawon na mu mi ta ga di mawon nong chang than ba adu gum ba gi ke non da hincha bi possess to ba gi tai ne ba it is so long na possess to ra ga mana pam ba pot to mi du gi through du da kana to ba ma chat na ba na hanga ga uziki kana se to ba ne puja to ba gi adu hujik matam da de adu ga do ka ta ki dre akoi matam da de akoi ma nan na ku da du pai wa da pai u na ku do ma u han da na pai u ku da ku pai hai ne ba du ga mi mam na di khang na ba ma si mo pung mai kan ba mi de sang le ba ma pung mai son ba mi de ti sang de ba ba pung mai kan la ba do di ma se adu gum ba ka sang gan ba adu gum bo o e na ai mayam na kano wari libi ba da gi da khoi thing na howi hai ban ni da adu ga ama du na kariya ba saroi ngaroi saroi ngaroi si di adum akoi gi kano ni saroi ngaroi kano ni akoi na lamta thang ja daga thadu i se ka thu i se saroi ngaroi du ne ba saroi ngaroi si su mi ga yam thina enemy hai di manaka
kano tawraba mi dudi mi ka sahaleba saroi ngaroi singse aduna kano da singya tamya sida akhoi kano akhoi logdrobi ka inane layeba kano da akhoi kare haitare jure ka layeba logdrobi se aduga ne moine nupa siam pamba logdrobi si nupi oi mane aduga moy nupa siam pamba nupi di ne nupi di logdrobi na khakien deba nupa se logdrobi na yam chiele ko moy se kamang tawge bune moy na phangraba nupa se phangraba moy khongya se lekso e hai mariduna adu sat ngamdana ba aduga moy gi nupa oina dum thamba ka su yawi hai adu matam amada di kuji ti singa tamya ga du loina koktho ga garden no kai wa taw ne leram ro ko adu lebe akhoi tadre aduga adu mai tawdana saroi ngaroi si keno ni akhoi gi wari de so dum akhoi gi keno da akhoi gi lamta thangja da kwa keng na halakanu yum dangan ta halau lamta thangja nu sidi koi ga nu lai si ma pan thok pani singtek singda bai na lam sida koliba saroi ngaroi myam du na ne handak kana kana si dori e moi na sei ga se the ga yinge ne am ki ne ba aduna kano si henjuna ha se moirangi kano do smai thek bagi moirangi lai harau yodringai gi lamkhai de gi thek pa do adai du oido su mali adugi thekpham do adu saroi ngaroi mayam do adu phammaga ne leiringai sida hujiki ngasai likon sanarubagi mamana ngan halau koina haidana adu halakpada mana kana no phami se ayu ha ga ru be nyaw badagi magi kendo thawai du lohogdana ko henjuna ha se mama ga lukhabi ki masane ba mama ga na yoksha bane adu ma kano magi suri ka khalakpada du masamdu phoira kanda saroi ngaroi singduna dum cha khara henjuna ha du dum sigiba aduna adugumba duna saroi ngaroi haba aduni de kitang mu henjalaga na saigi keno to kareba khongya le sokpa kangbudo ado mo ado light oi ba kitang serious oi ba du khaido koi wani adu lai nga tana leiram jani da mi leitringai da ada mi sina sum hengalak padagi lai sem lot ki ba haitare marak marak ta mathi phongak pa adu mai tau patar adu mai hai aina yam nungai smaina koina haidi masi wari oina hojekti young generation na di wari oina taraga magi kenase khangdaba yamna adum lei gedraina khalli aduga akhoi apokpa khurumbase akhoi na anga oringai dadi aisu yaurakpagi ningsangya do huju ti masi koi mafam khara dadi chatna ramgani adomi khudingmak na masi tawbagi si kaya tabra adu masi ayambana ganone mai magi sagai gi apokpa na leyaba sagai du gi mi khaktana ne khoiramgada numit ama akhoi gi ti akhoi gi khundram long gi dikhman da le id sahi khuding gi am chakchalle adu khengman na di thwan gi changaga to ma pan changaga le hui ti thongga sare hai matam da thong sa dringai da adu mai na le aduga ipai pu po ko di loina bak leina bani huji ai ipai pu po ko se aduda huji ki mi sing syam khatna gan bani na ne mafam am tawram bade ani thu e ka haina aduna khoi si chum ipai pu po ko si karamba oi doino khatna ba kangbu sing chi gi mi changda mai mi changda le raga aduna chum bani he haiba sumai na yam thoklak padagi mai magun jan dagi adugu ipai pu po ko di khoiram ga da bani haina ai di adu ta thamjani aidi masi se moana sida irami silarek sigi matungina May September December ahum sida smaina khoiram nai aduga masida apokpagi lai katpagi da sereng katpa kaise sereng katpa sida magi si sacrifice tau bahai saren chanba ina adu masi saren chanba saren chanba adu masi bali tawrakanda thongakanda magi keno si chabagi keno raina moi keno sareng do adu to wayade harga sar pada khigi principal khara leyaba mi chaba yade hai gumba khoi sagai pibanga to sa dauni hai gumba pibanga to chanai ne
เดี๋ยวค่อยมากี้กันนะสิconnection se tat kre ada yang biri ba pumna makna su adom gi experience ta hize batare ko akoi gi sigumba lai gi tau bose masi gi experience so idana share tau bira u ga yang biri ai nga sai pa kra ba comment ki matung dam khadalo khachage nei si na ibirai yamna nungai je oza manipuri lon bu chaukhat pa hotna bada chauba thaudang lo biri ba hamom pramut pusu thagachari haina ibirai akoi gi first session da hamom pramut na iba larik Bangladesh ta maitai lon amasung akanna ba wareng haiba larik tugi matang duni da hamom pramut masamak su ing biri mana su kurum jari na ibirai yang ngai smai taudana pramut na yang ibira palarik si masiki matang da koi tang show matum nasi ai phone tok jarake nandana kadai da phangani lariksi aina ipirai adu lariksi dum online da su phangani ngasai aina photo ma hapjagi base masida yaure aduga manipur da lairagana manipur gi bookstore da su phangbigani ibemu thangjamna ichena liriba mai bagi wari se khoi su jahowi yana ibirai ngasai koina ritual ki maram da wari sabaduni Kelvin Laishramna good evening ma'am ani bu haina ibirai Mina Kumari yankomna oja yamna kiko yamna zari oja ki saktam si wari si su yamna nungai oja haina ibirai dagi Arif Aribamna mama hojik maksu madugi belief to lengdana lay ba patient yamna thingna jai haina ibirai idi akoi jiki naina riba kano se ritual me am se dum phajana hojik kai dana dum chatpa ningsing ba miniam lay happen adudi ngasigi dipung si amaga minute truksu chalae aduna yamna akoina literature gi maramda akoi gi maramda tang tamina basida yaubi bagi damakta thagachari mathangi Saturday da muk soidana unaminasi haraga ngasigi di program si loisenjarage kurumjar